Tanaw misi sa takad iswang sambayang. Kinarahingan ni iswang karajaan sorga kusabon di ti insan pa daong sikaw yahay tu hadiati kay sisan dahay dot mising lebaras nu ano yahay dot ay kasiwatan di Alumi City gisambot mila dahay gunaon kainsamakan dahay di asambulo kumadiha tinasambayang dahay so ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, bayan na po nga panambarasan na po dati nga doa Bapa kami 16 hari bulan 5 2021 iswang dot panambarasan iti na ipaingguwaso at pelajaran dati hilad Matius 6 ayat 9 gisom dot ay ano po lagi gisom 15 okay. Hiti na pod Matius 6 ayat 9 nga manto ko pa yung puno dot man po ayat 5 bagi hari ahad suti kabay no jadi ponaruan dati ila pongobi ditino hal sumambayang ayat 5 sayra na pa sumambayang ko kada na sumambayang miagalat orang munafik pengkuro na ko kamayan nila orang munafik yalo na polo nga orahian dat popolombu sa sambayang daw miampay daming kakat hiriwalay sambayangan nagi hirid kita tulun tikungan jalan raya moy dat yolo na po nga kita tulun maboras ako kumado kayo paintapot dat yolo na po nga nakano na yolo titungkap daw nun matitungkap di yolo atumbay anto ko dat sera na po hari tulun dat yodi nga haron patungkapon da tulun nung patungkapon mantad di boros-boros kita takan po itulun na tiyo di kinuhot suang ginaw ko haron kadati papakito kano iri na titungkap idi ayat 6 nga sakira na po da sumambayang ko suang nad ibilik no tabanan nito tobon sumambayang umakinarahingan ihinoh dahiri kinenan na pailisok kinarahingan ikakita di pailisok muli isya dia jadi inapahit umuisa dat tamodan dahiti nga nukasyo may suwang hilo bilik pengkuran di ay sa bilik nugya ha kamoyan hilo bilik hilo mo kana patulunam inapaitianan dat amandamay nga ibilik ka kakuhaan na po nga bersifat pribadi higa ti bilik dia na po bilikam dia na po tailan na po yung kukuro at pangungulod no oramos potoy kapag kuro dia nagatailan jadi ngono pa di ratio ilo kamoyan da bilik nga iti sambayang nga pribadi nakadaw may kasuwang nga ibilik no ina pa ibilik no di nga pribadi nga diti pribadi duso na iya no kamo ano po nga ilo na pasambayang nga pribadi ni kadaw papalam musta ka na di sambayang idi hali pia pailisok nga mani kinarhingan simbaro sa mulia ni siyo pailisok tu ay lanin nunuhi pailisok kumaturo
kaguh nga isuang no pasambayang no kada no dot bertele-tele mia gali kaubasanan di tulun da amo katutun da kinarahingan. Asaraw na pa dielo dot agumu o boros isuang nasambayang nga mansimbaro ka. Kumbala ko namin paghihumilat bertele-tele isuang gat kamu sa indon mangigiterati dat mo borosit akapiya ay lano nagi it marad ralad berlarut hara nagi terjemahan da suai dat ilo no po bertele-tele nga kurang berakal basug mangku ka. Jadi ilo napakadi bertele-tele ilo nga ay lanom nunuha kamayon pokok pangkal ujung tidak jelas ujung pangkalnya nagi berlarut-larut milo nagi komandat ibasug kurang akal ila sambayang di siya haro nagi kaboras sa it pihulit-hulit kanawakan ki kumawalo manta didi kada kaunom miagal diolo tu kinarahingan no po koilo hisio danunuhit keperluan do kayu. Podo kayu sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, kinarahingan po nga kailo hisio nunu keperluan dati ata ko papakian nun nga ailan na siyo. Umano pati pumakapay sambayangat seperti biasa edit yun lagi nakuro. Kakuan po nga ailan kinarahingan nunu keperluan. Sumambayang to ko ailan kinarahingan ata ko pa Columbus ka. Ailan kinarahingan at nunu keperluan dati. Nga kagumuan na pasambayang dati nga keperluan ko kehendak. Keperluan ko kerohian. Iho na pakapuriman ki. Doho na pasambayang kagumuan na pa kerohian ko. Manud ioti ka. Nga kinarahingan na po kailo danunuhi keperluan dati. Pengkuragala kamanda keperluan. Tumano da pa di pangajaran at ang sigo-sigo. Dahil sikulan ki. Nuno keperluan dati. Udara, tempat tinggal, pakaian, napakagur di, nalihuan ko na di. Kumbala insan, tahun 2009 kantar di. Minsingilo ako nagid ay manampoh da sada mamagunad sarong tangan. O ngayon na di ay pontalop po hilod ay barang ko bawanggot koromuk. Haro apat ay tulun. Apo nakaimpundot makisada. Bah, sambayang po kadi sa ngulon. Kubasan, naganda mo si Tarso sambayang ki. Bah, pasto sambayang. Pasto kamu tiga dulod di. Sambayang di. Pati ay tulun. Isuang pasambayang ko nga may nayahay ay unwide keperluan dahay dot tatuwang ko ba no? Inigay kano sada ki. Jadi
pantalap na di. Mikukuwad ba balajar ako nagyoho. Ay dadi apatut bo. Nga intahan ko na di ki. Ino pa itiso. Yo polis yo. Ku tumungok kano. Tumungok kano. Ay no di ko piya di silad. Gimbaran to. Hahara na patano kato saro ko. Mo ako na hapak-hapak. Titihon ko na hirid. Kawai ano siyam aiso ito kita ko. Haro nundit matudilo ombanganan kopi ombongong gamiri ko pa yung kuro ay duanda huluhi sada sisi kamuan ko. Arulun na diri doho. Iri panda dohod ano. Tuhiri ako gad dahuri. Korikot na di tindalon. Ay, miyagal man ko di minsay ito eh. Lingkuro ta kita dako. Korikot na di tindalon. Intabo ko na di dohod. Nano, hopod na tinan. Ay, hopod siyam naman ko. Korikot ta hirid. Sakayon, nga kadisang ulo nam. Ay, mamulugulugot ako po boka. Mamusoro ko din. Magikukod iya di. Titingayaman ngay ako. Haron na gidingon. Lugo kada ta soro ko. Hopod na gidi doho. Siyam na tinandohan na ano bo. Titingayaman ngay ako di ko kito. Nga mamululugot ako po ka. Wal po di. No basa gaylo yaw mo. Point talango mo ti diolo idaw na ano. Ina po itiso nga. Bana terasuk. Numan siya paswangan dari sa rual. Pinsuangan pa siya dito hisada. Uro busok mo ti siya nga atok. Gumu mo ti ang dua tunturo, talo tunturo kagayo. Pero diyan na no ipastok. Aya, ako ri anano ko. Ako hindi kaylo kang ko. Bahti dapa onuan tiya ka. Onuaya ko tagumo. Agumo, hindi doon nano di ba? Kari ka tahiriwalay ki. Mamusaraw ako di. Hinggon ko di. Ay sa icebook. Nga, napuri it asaraw. Asaraw ko no pa di nila kay sayra kakita hila sambayang ki. Panuhuan na sumambayang. Iswang Matius 6 ayat 8. Kinarahingan na po nga. Kailad nuno kaparluan dati. Jadi, yoho na padidiri eh. Sangulo na ko nagya. Jadi, kaparluan ko na po nga. Siya mo tinan nga ako'y kay. Sa sangulo nagya. Mantadid di ham nanuan ako'y gadi tambalot. O gumo na gidi tinahak hinggon ko di. Ay, sa pagi icebook. Ay, sa icebook ko daan takanid di. Bobos sa may na po di pingguri ngay la. Pingguri ngay nga nobian pa ngay itasod. Ay di nahi. Jadi hilo na mumusaraw ko kinarahingan na po nga kailad. Sarahan na dati nuno. Kaparluan. Nga kagumuan na po gyad it. Pagkianuan takati nga ikarahian. Akon ka kaparluan. Kaparluan asas. Tigari kaparluan asas. Kaparluan asas po dati tim ititakan nun panampakay dati tiyo nun ilo na kaya kaparluan asas lo mo. Jadi ino pa di kahendak ko dilo nga mano ko dad og gumuano nga kaparluan no po limotinan nga kabagal kago nga haronet orikot no po hit ilejik ko yung hati pasal sada ki. Kulam no ko pero illegit dito din. Kapangakan ko no po sada lonsihon. Aya, di tampinawili sila mga manahak kasada diyo tigi. Nga arohyan no kumamangkan da sada. Kapangakan lonsihon. Silob. Moy ako panda pangilob. Moy pa pangilob. Kay labat takuri. Kaguak to
Piro na pa akanon no nga milo. Gisaw mi pusod na pa. O suhayan ako daharatiyod di. Saluhan mo. Jadi, sakira na pod ori ko ti ilegi kasada. Moy po, pangadut ko akanon. Kakan, sumaliwan. Sumaliwan po mo po tandas ko po yung kuro. Koilob no po di gumuli. Godot tondo. Inanday hantu air minay pangkanda sadad ibadang. Jadi, keperluan no po dati nga kita kinarahingan. Ino po idahod di nga, keperluan ko no po akuri. Ino po talutulun, hara keluarga dilo, hara tanganak. Apatut, tigad o gumuano. Satu kali mo tidik kailo momosaw. Hingga po di olo o sada. Kumbalo diha mo ipakisada gi. Mo gihalala isay o gumuano. Kumbalo ko yung mati juara. Nakasasampin na di manampo. Irinit kanangan nga kanangan po diri po. Ay so na di nga bay non. Nang bombon no ngay. Jadi kinarahingan koy dat nunu keperluan dati. Ino po'y masala dahil nga asaru to ko dat mukiano to ko di korohian dati. Sayrad o tumboyo. Hirin nandok kumaus to ko na kinarahingan. Tau dat naboras dahiti. Ino po'y ailan na kinarahingan nga keperluan no. Manahakis yo keperluan. Ino po'y korohian dati di. Ako ni ko kinarahingan takon. Nga kaumbal lagi bahkan mungkin asaru do ino pohit korohian dating ay kinarahingan atumboyo no kuro. Kaubasan no pati korohian nga iri lagi mangimbayat dati di korotuon. Mantad ko korohian dati sumambayang toko anu umaus toko na kinarahingan. Mantad di korohian. Umila na gini dati borosan dat ay asaru anuhi sambayangan dati boleh jadi dat iri na pa nga ikorohian dati manta didim ay kinorohingan tumboyoon tumboyoon na pala mamaratu no siyo hilo ka boleh jadi di miyagal di jadi miyagal di tambahan di dati ila sambayang tolo mila di borosan dat sakira na pod o kita no iti handat iti ni keperluan ko ka. O kita no pod iti keperluan ko. Main no pot tahako kumado. Potumboyo o kumado. Iya dini gari bo. Sekira no pod oratian di kinor nga apo ila anum tahakon nilo korohian to ko. Kohendak dati. Miyagal la tanganak dati bo. Ako ni ko santob no po di korohian di ulo. Ako ni ko anto ko no patah ko. Timbangan to kay minggo. Sanong nang kuri ko pengkuro. Jadi muntak idit apa na simbara sambayang boleh jadi iri na pa nga korohian na dati. Okon ko kamuyan dat keperluan ko po siyan to ko. Keperluan na po ba. Kompom na kantad simbaran. Gitu oro kailay kinarhingan nunu keperluan dati. Akon ko korohian. Okay. Kumosiam. Ayat 9. Mantadi di sambayang nadpengka. Jadi ilan na pot. Ayat 9 gisambuha po dam taluhilo nga. Pinanudukan. Kapagalan contoh da sambayang tu antakan na polo ilo na pagya murid-murid di Jesus wagu pa ilo magyampay wagu pa nakapagintutun sumambayang pa di nga ako ilo pingkura ko gaya ko antakan dit minsing ilo nagidot sumambayang
iti napot ang tanganak dati tanganak iti Adventist mantad nga no basanan na dati manudok mantad di tokoro mantada tokoro pom suhuan na dati sumambayang ki sambayang makan sambayang modok pengkuro sayra daming gayo nga ano ako no kasusuay kapurimanan nila sumambayang nga pengkukuro nandahit ipagilitan dati di nasukad mantad sinumuang ka Adventist susuay sambayang na kayo di katumbayaan na ko gulo bahkan ako ikaw malo sumambayang nakura harus sumambayang untuk do kayo di sa balumiti nga sayra da sinumuang ka Adventist suhuan ko di sumambayang suhuan ko di sumbayang nga pengkuro kailan ka amo ilang murid-murid di Jesus ka daw nga mantad ko minsingilo no gi tudukay no di sinumambayang labi kurang ka iyati hasambayang kadilo po o ni ka samostinya ilo not pihulit-hulit ako nga pinadudukan no lat may kailo hiyalo iyati da sumambayang okay kapagalan po nga may galiti sira no po sumambayang toko nga nuka tama dahay iswang kerajaan da suruga abulin ako sumambayang kat ama maray tatil da sarahan na dati ilo na po nga pamitanan nila contoh kailo ta na po na sumambayang dati na po Thailand di kuduskan la nama mo ayat 10 rikot na karajaan no kasili na karahian no dahiti pamagunan miagal nagi kadaw di lasuruga hila na pula nga papakitad ina pa'y kapagulo dat iswang sambayang dati nga borasan ta ka nagi dat harati kamoyen dararayo kumakinarahingan pamarayaw dati kumakinarahingan sayra na pod aritan nila pamarayaw nga papakitad ay kailah takad isay mandati sukuwa ayat 11 onway na yahay nung kadihilo dabay no makanan kami yang secukupnya kamuyan na po nga mila dati borasan dat amoy sala ilang makiano tako dat rezeki nakura to makanan nga kaparluan tako ititakan nun kaparluan tako ilang makanan ay lani kinarahingan nila kaparluan dati ka ilang makanan suway ka makanan nga raziki no bagyagi maraziki na mo agumo la raziki ilo bo hari kita datid untung ilo na raziki sila ka kada to kana pangasalawakan ki sa kiran haraan ano ditiso nga borasan na pod ilo na raziki siya ka kahopadam duo punay na yahay mantadat kinasalan dahay miagal lagi kadaw dihay no po nga mangampu niya ditulun dan nakasala kumadahay ilan na pa ayat 12 ilo nga ne kagu putay dohodid ayat 14 15 no kadhilo sakira na pod ako mangampun na kasalan datulun kinarahingan dahil suruga siyo sakira na pod mangampun kau kasalahan na tulun kinarahingan dahil suruga nga mangampun na gida kayo padam 5 nga sakira na pod ako mangampun na tulun kinarahingan nga nagimuti mangampun na kasalano ka kamoyan na po sakira na pod iyati
Haran pa'y kasalahan da tulun da pinonsay kumadati. Gisem mo dondo ato ko nampunan. Kada to ko naharap do nampunan to ko kinarahingan. Selagi dat to ko po nakapangampun na kasalahan da tulun da suway. To ko'y kinarahingan ampunan kadaw. Kadhilo atarang no lodil do. Kada na dati anda do mayri ko ti tulun na makiampun dia. Ampunan nagi. Ino pa'y alumis. Manto ko'y min daud. Kan ka min Yusuf. Apo na kori ka ti tampinay daw may pakiampun. Nampunan na di Yusuf. Nunuhit kasalahan di tampinay nga daw. Ilo na dahalat I will go dati lagi. Tumbayan ako ipagilitan dati. Haro hikanti ko sindualan dati. Gisam mo dondo. Dati alihuan. Umadi tambalot dati. Mantad ko pinaparuol siya ginawa. Gisam dondo nga apa no kabi ginawa ng mga ampun siya. Nga kasuhabon do bay no. I will go ko na di. Ampunay no na pa siya. Apoy siya nakarikot kumadia do may pakiampun. Mantad ko na ilaan dati lathodid ayat 14-15. Ata ko na pumati mga ampun da tulun da suway. Ay kinarahingan ampunan at duso dati. Jadi nakarikot ko amu itulun na may pakiampun dia ampunan no po. Agat kari mangampun. Agat Timothy ki. Nga agat ka piya mad ata ko ampunan kinarahingan. Ata ko no po ampunan na kinarahingan. Milodi dati borosan dat bye-bye gaman no matilot ko. Asalamat ki. Milon na dati ko mo datilo. Ngono ko itaring kasi lang ako na po mangampun da tulun. Ako na asalamat ka. Tu sakira na po ako mangampun da tulun da suway. Kinarahingan nga ay mangampun dia. Ayat 15. Matius 6 ayat 15. Kamuan pa di dilalo nga. Gumo ni kasindualan dati. Kapag yongitan dati. Haro hiit ato ko orohyan dat secara diam-diam. Suway suang ginawa suway isaliwan nga. May to ko no. Pinsingumbalay do mangampun. Kasalahan da tulun da suway. Tu ato ko no pamati mangampun. Kinarahingan nga mangampun dati. Nga ino pa'y kaparluan ko pa dati. Sakirad iyati haro kasalahan kumatulun na suway. Makiampun to ko nagyaki. Sakirad tulun da suway haro kasalahan kumadati nga ampunan na dati. Ilo na lobo. Jadi aga to makiampun. Mangampun nga aga Timothy. Sakirad amo kiampun. Ito'y mito hilobo ki. Ako makiampun. Kamoyan na po nga. Manit man to ko'y dan tanganak. Ako na po makiampun da kinarahingan. Kay asalamat. Pengkuro ka di salamatan dat. Gumudusan no. Ako makiampun. Sakirad itulun sa pitulun. Nga iso iri. Ako may pakiampun. Kamoyan na po nga. Ino po hit kasalahan no diri nga pa'y ginawa no eh. Pa'y ginawa no itulun nga pa'y ginawa kumadya. Jadi mihagal lo pagi. Ako makiampun. Ako'y asalamat. Ako mangampun. Ako'y asalamat. Kamun po nga si pisuayan. Mantadid di. Pangampun to ko no. Pakiampun to ko no. Apo nakapakiampun itulun kumadya. Nampunan na dati. Kori ko ti siya may pakiampun dia ki. No kano. Ay manguro. Lai tiyan na nampunan kang hatok.
poy hadan no po ditulon ni Rigi. Iyati ngamihad, itulon ngamihad. No kuro ino po hi pangampunan dahiri nga napurimanan haro. Isuanggat ay timpu-timpu demi galide. Wah. Jadi I will go to kamagi. Ipagilitan dati haran no po hit. Toko na kapakiampun na tulon. May pakiampun. Tulon sa pitulon. Makiampun. Nga kada man na taburos. Pabuat bay no. Ay, buli makiampun. Suab ay pakiampun. Suab gago, pabuat. Makiampun na kago. Ay, mati di na borosam impirad. Nga, pihulit-hulit na po yung perbuatan. Okay? Tok ako yung mati mangampun. Sa kira na po iri kasari perbuatan ako yung mangampun na soro ko. Momohingi-hingi na mati dito yun. Digi. Momohingi-hingi. Kailo na SDA yun lo di ayalo mindahubay no ka. Ngo to ko ay tapayasi siyo. Momohingi-hingi na dito yun. Digi. Jadi mano po oring kasilo makiampun to ko. Mangampun to kano ika daw. Agat. Paingkuro piya ka agat. Nga ilo no lo. Milo man to kano. Kadang-kadang kopi kaos na po. Miyagal ka iswang o yung balutan nga. Uhatan no na no. Nampunan ako na di dia. Kano. Ako pumatiya nampunan. Ako pa nampunan ni Ando ka. Gisam sayra kadit alaso pa ginawa lagi. Kasagit-sagit panda ginawa nampunan ti ano bo ka. Kopi ampun na po, kopi maap na po diri nga to. Aramay na mo ti kaposyon. Sanong kasingga mo ti kapurimanan ti adi. Nga ay mo ti asanong nga tumamod papabuhat mo kiampun na kago abingampun ni bay siya di ka. Pingkagi adjaran di lo ka. Tumamod ka na po hom. Nawayaan mo ti dati iswang pelajaran dati di gulog Yesus insan mo ti siya napatay. Akon na may patay kumendo. Kumon na po nga nabaptis ka na po kadi. Nakalabong ni tulun nulaid kada no di guli kago. Kumon na po sa kira na po pabuat ka sala, makiampun. Pabuat ka sala, makiampun. Tamodon. Kiduso, mamiduso. Namatidit, tamodon. Naila, nasala, tumomod. Kamuyan dat, mamiduso. Namatidit, didig. Jadi, agat, namatila kamuyan dat, makiampun na, mangampun ni ilo nga. Ay, sa napakayaan dati. Ilo naman to ko. Okay. Ayat kahapadam 2 na po nga mangampuni kahapadam 3 kada nagyahay igitay iswa nga pagumbalan nga paiduo na yahay mantadi tangaraat tu iya ni sangano kerajaan ng kuasa ang kabontugon na gisam mo sa gigisam. Iti na papagumbalan ng nukobasanan dati. Kano po dati kinarahingan na po ay manggigit dati iswang pagumbalan. Iyo di kabasanan to ko ki. It asaraw dati. Ay manggigit siya iswang pagumbalan nga manis may siya. Manguji imay siya ki. Manguji. Iya di bakari bagi. Ay siya mamarato dati iswang pagumbalan nga manguji. Ino pahit ay paparato dati iswang pagumbalan nga ini rogon. Ino pa ipakinon dati nga paiduan to ka kinarahingan mantadi taraat.
Ilan dati iyati no potim ay so gorong. Ay so no gorong-gorong dati piagalan tokod irogon. Ilan na dati kuwasa no porogon magayo ko iyati. Ilo no kakuwaan dat iyati no pa nga makihup to ko kinorahingan do popoidu manta di taraat. Asaru to kad aratu nga makianu to ko dat kinorahingan no pa nga popoidu dati manta di tangaraat. Okay. Jadi mantadet kapurimanan dati demi agalilo. Papa kita oporlu to kanod asaru kasar minsan mo makinorohingan. Mangampun to ko tulun da suway. Makiampun to ko. Paing ko korona dito tangke. Hari minuhat ka ni habot. Karay to masa alat tanah. Okay. Tido iti nga mo ako'y matintang gat haratulun. Hari masa alat tanah. Harangan ko intang ay lahat. Tino. Sa hira na pod. Oray tanto ko nala. Sa hira na pod harot kaboling kahangan. Nga atapot nagid haray lisi dati. Miyagal ka ilang miyampun. Mangampun, makiampun. Atapotid yati na po nga. Obuli to kung mangampun, makiampun. Nasorohon na dati dat kinorohingan ka daw nga iso nukasyo. Haroho imam besar dati. Imo gobi dati. Nga isyo na po setia nunukago. Haromo tidan. Okay? Setia dan adil. Nuno ka man nila adil. Hingga no pa'y apatut, iri no ka daw. Jadi, miyagal ko, obingampun piyahit. Obingampun piyah kinorohingan ki. Nga sorohon no datid, haramoti adil. Adil ka no po dilo nga. Benar lah. Sala. Hiloi adil ki. Jadi, isuanggot pagindalanan da kaposian dati hiti pamagunan nga haro nagitilisi mangampun memaafkan nga kada dati may tongkiada ilo kamoyan dat keadilan ilo na polisi nga akon ka managak ilot keadilan ilo mangampun akon ka managak ilo keadilan kinarahingan pia hali piad abingampun ni siyo agaya lisi di siyo nga nuka imam besar yang setia dan adil kada tokod operangkap bilot hilo kada tokod operangkap bilot mangampun memaafkan lisi isuang da lisi hari keadilan isuang mangampun haroy na kumonda kaadilan hingga na po'y pentapot hiri na rin. Jadi hali piya mangampun nga oritan na pula kaadilan ki ina po'y sala idim sala na matiri nga na po di pausawa ilo nga kada di dat tumomod ka mo si kasalahan makiampun ka nagi Milo nagityo di nga sorohon datid hari lo adil. Hari lo kaadilan. Anto ko na pod. Obinsiana ni boy siya di ka. Otapot nagidahara ti kamon dalisi. Nga isuang dalisi hari lo kaadilan. Kinorahingan dati nga adil mati. Jadi hinggo na po hay sala hari adil. Man padada di nga ino pahiralan no kaposian dahiri nga haro na giti pangampunan haro ti mamaafkan kasianan lisi nga takay matang kiadan nilat kaadilan ka daw kinarahingan nga adili salah no moti iri pagid apodlo ta ka na makiampun sakira na pod pangampunan Tuhan mengabaikan kesalahan
atau kay mo si membuat kesalahan nga man iswang na po pengampunan hindi nga haray keadilan nuno keadilan makiampun toko okay. Kamu pa nga inapay keadilan nga ay tumagak makiampun toko sera no po kasala toko makiampun toko kumakinarahingan inapay adil dahiri makiampun ko na po ampunan kay no kadit pelajaran dati baptisan kada nanda po buat kago ka hiri ni keadilan dahiri di baki jadi kada to kono po musorod abingampo ni bakinarahingan bo agayo lisi disyo ka tapot nagiri tong pinay nga sarohon na dati setia dan adil mo disyo jadi iswang ko po siya dati nga haron nagitit itit lisi sebagai pananu da kinarahingan nga sarohon na dati iti na po lisi pengampunan ay mati minan nagakilo ko adilan salah no mati salah benar salah ilo no lo iswanggat pagindalanan ako po siya dati mo ni kita daw nga otapotid harolisi dati mangampun toko ampunan to kay kinarahingan ka daw nga kada na dati lihuay kinarahingan haroy mati kaadilan iswang nakaposyon dati jadi hingga na po paintapot no motire sakir na po miagalat sompadan tanaki diay sompadan ka na po mahiri no ri adil to ko no kadanod mga ngakahan po din ano mo ti adil akanon na po lod abingampun ni siyo ka tapotid har kamon at abingampun nga har patuti mo har ti kamon da adil ki ay so no po ti kamon da kaadilan ay sana natulod nga salamatan kinarahingan ay so no kamon na bordosa ataw tidak nga mantada kaadilan Tuhan ilaan ni kasarim isain ti pananod dat monopot pasatya kumakinorengan amo sakirot ihati sarohon ta mo dati mo intangan dati kaswa nga suruga ipiahit agigina akarat nga kaswa ngay no po hingga di kaadilan dahirin ihati ni kasaro ngay patut ki jadi agay lisi kinorahan abingampun nasarohon na dati inapahit hal-hal lumiagalidi nga o ni kami na nagakakaadilan na Tuhan kaadilan na kinarahan tok numaro jadi inapadihit panonorwon ko pag isay na ko may karadya ngayon na pala inapahit kabalingkahang dati dahiti cabaran dati nga iti na pasumambayang ay matiragan karahian o gumu at pagampu ang gorogan o gumuralan di rogon gisambot isa na poralan di siyo nga sibuk to kano po iho kadati nga sibuk ko ihananam akaw lak katana apa ay hiti haro hilo haro na potagwangon mantad kinasibuk ko dati kalihu nga ito ko na sumambayang alihuan no kapya sumano o kano ko itumumod nga alihuan ano po alihuan sa kiramiagal ko sumikul contoh lah sumikul ki magangat kana da sumambayang nga mangatang-atangati tanak ayah lambat sudah saya ka ngo kopyo ko potado ka angatan no sumambayang nga nakalambat ditiadit ay so na timpu wo sambayang napod isuang ginawod kailay kinarahingan na kaparluan kadi kandagi ilo numatit pagampuang numatirogan dati ri no kadit
BUSY, busy. Dan orang putih. Being under setan yoke, berada di bawah kuk setan. Sibuk kopyo. Sibuk to kana pagya nga nahara timpo dati da sumambayang mo. Kasarawi nga nakasampat ka. Sedangkan itino pa sumambayang ay allied kopyo. Bobos na ko basan sambayang dati. Sa minute allied piya nga hara 2 minute na lolobi. Hara na po tanga 5 minute sambayang. Anaro na rito po rin mananta ko. Okan pondod sambayang kagumuan, doa umum. Iti online. Iti sambayang online Terus tarang lah. Iho nga ako'y orayan da anaro sambayang online. Iri pagid sambayang kuno pum angan iba iswanggot iti kay sisan dati itu purimanan kuna sandiri anaro hi sambayang susuay ta purimanan. Malas to ko bagat tibo. Malas to ka sumambayang. Penyakit M. Rumikot na ba'y penyakit M? Nakasambayang. Jadi, ilo kantakan mantad ka karaja. Nuduh na po nga milo magampuang dati. Mga saw dati. Dat kano to ko mga timpo da sumambayang. Haro nagiit. Wakon. Kapuriman da sambayang na po nga ay sa kuwasa. Manta di sumambayang sumambayang nga iring-iri ka. Siko mo yun. Mokiano to ko nga ay kinorohingan tahakon. Kapurimanan da sa di kuwasa di sambayang. Suway pun dahit monong koilo. Sumbayang. Ako gadi ho koilo sumambayang ka. Akon ka koilo. Kadang-kadang tingayaman to ko. Babuli. Tapi dalam hati So ngintu ngakin dilop. Mandad ka na pod. Sa kinapod harit mangangat na sumambayang. Iswang ginawo. Susuway. Munti kapurimanan Lobi pundad anaro sambayang gitulun. Muhat-uhat ginaw nun. Sayra madilad amin ka. Haranan day akatahan. Amin ka nga. Amin ngay. Napum pada naka-amin ni sumambayang kapyo. Isuang sambayang dalam hati Imila dati borosan dat ay da apakay kapi atit sambayang dalam hati ikogumuan. Tu ogumu gya tulun. So sangulun ka na po miloy kanto nga doho na po kakitanan nom haro na po karuhang amin ka na po gyan lagi nga nuno otopot benar ka. Jadi pengkukura ka di manang amin kano korongom ni sambayang gitulun silap sikit to kasyo pauso nga dadangay ilotong pausungo na dangay ilod ilo naman da sumambayang kamato siya amin ka siya nga amin ka dati takoy na kailom no sambayang siya may gali di tambalot at maginuhod sumambayang gamakan kapangan na kain matudi siya baka no sumambayang ka nga pinalambo si makasiya daw sambayang di nga barakatay na tidahom makanan kada barakatay lo diolong. Amin. Say no ko ilad sambayang dalam hati paparutumi dia tujuan. Amin ko nga asanong nagyad palambusan iswang na pakagumuanom palambusan nagya kapila sambayang kada katingayamay nga asuwayan ako matitit ang dusun-dusun sumambayang labi pa di kamulakan dusun ni ngay sumambayang na nga malayo. Ako ila sumambayang ka dusun. Masti na malayo na dusun ni ma. Manang kibaras dia
Alancari dusun, kailam mimboras dusun. Sumambayang na nga. Bah, sambayang dalam dusun na ka. Ako kaila sumambayang nga dusun nga. Malayo na ilaan na sumambayang. Yadi, taka nakanta tiki, may takad ATM. Kaila, taka nang giris. Malayo, ikasarit. Bahasa Malaysia. Kangon todo ko yung bahasa Malaysia. Modasid asala. Iho nga, malayo ikasari. Kaila, pian nang giris nga, malayo ingon todo. Modasid kasala. Ay say, kamu nakasala ila sambayang mo. Kada po, sumambayang ka, paparutum mo kon. Ina pa sa takat dat tersasul ko. Nga kada dat tomo don. Hari sumambayang ko. Ay parikoto ni malaikat torogon. Hari gadi mo kita mo ng malaikat torogon. Nga ay lani kinarahingan it hingga hikaperluan it di bagi. Kesalahan, kesilapan it ato mo don isuang sambayang dati. Ay lani kinarahingan iri. Umno kadi Roh Kudus paparikot di sambayang dati akan menyempurnakan doa kita. Jadi harana pohit kesilapan dati dahirid atau kay bagat tomodan dari semua nugi mantad ke gangguan persekitaran do sumambayang toko uhupan to kay Roh Kudus sa kinarahingan dat popolombus paparati denui sambayang dati. Oke, jadi kada no pobor saya tidak pandai kah? Bah, bolehlah tapi dalam hati kan. Sekira na pasuhuan sumambayang makan, no, di ta kay lela no. Makanan, barakat na kinarahingan. Bagal pa sumambayang ko. Kung sikaw dilo makanan, to pinatak no, kumadahay ka. Amin. Kada na doa makanan ko. Sambayangan nga ni pangkot ba? Persembahan. Pingka nagi doa persembahan ki. Doa persembahan ko no. Asambayangan nga ni pangkot ba? Iri no hit. Karangaw nagyanda di babalajar lagi sumambayang. Ato kom ilo pumadoa persembahan nila nga sumambayangin untuk pangkot ba? Iri no kakuan anaroy sambayang. Man no pod doa pembuka ko no po. Iri na doa pembuka nagyaman no gi. Miagal no nga di pemimpin kabaktian ko no po. Pemimpin ko akon kapangkot ba ko. No. Ay ikot ba? Mingkakatan di pemimpin. Konsikaw di kotba di siya alumis. Paingkaam nga oputan no pakago dia kotba ka pakago ya. Iya pemimpin akon ka kotba. Iswang sambayang nga iya dineribo. Nakura tu atako mo nung koilo. Ina pa sambayang dati nga akon ka irita mo don. Doa persembahan ka na po. Sumambayang ka na untuk ipersembahan. Natagal na may sambayang pangkot ba? Doa panutup na pa. Sambayang na panutup. Sambayang ka mamanaw muli. Sambayang makan. Sambayang modop. Ay tagal na min susa. Ay susa rin. Mangulas. Mangulas nga kotbah, maanaro na gimang ko di kay pang kotbah. Wah, jadi gumu ipamala I will go dati ngon ko piyo sarisido ni. Jadi may taka inta ngayon pangkukura ko basanan ni Yesus sendiri. Isuang Markus 1 ayat 3 ayat kalimpupusan dati na kasabon na bay no? Markus 1 ayat 35. Iti na po minaboras nga may galit Antakan daw min susuwab pagi benar. Iti na po dati
pukul 12 tengah malam AM na mati gi. Nga ako di ka pukul 12 dahil ka pukul 1 po ako di ka pukul 1 pukul 2 kamayan nila bo. Antakandot kasuabon po kapiyo. Waktu hari masih gelap. Pukul 5 nga atuang po ba? Pukul 4. Isiyo na po, Yesus, tinumunga gisiyo hom mine dila saliwan. O kon nalibabaan nila. Tinumunga kakubasanan om minangay dila saliwan. Kaubasan na po daw kayo nga haron na may WhatsApp personal at kasanong kasuabon pastor ka. Ato kung asuhab ka naging opasik, asapong ka naging naubasanan, natit awal pod opasik ka. Nga, ino pa ikaw basan takot di nga kiyumurumur ta ka na matitigi. Ino pa itangamulok, pukul 4, ay, apatat, pakumut. Yati na patito rumiko talat usya sanja. Ang bimpasik. Ubasanan no po di Yesus sendiri. O kani ko kinalahingo di siyo. Ay lan datid antakan na po di isuang pelayanan nga 30-an, awal 30-an nagisil. Nga ilo na ko basanan di siyo. Minay si tunga gisiyo, minay hila saliwan. Nununongay. Markus 1 ayat 35. Minay siyad ikayo nondit amu agaro. Om hilo na siya sinumambayang. Ilo na mo ti kaubasanan di siya, okay? May sambayang. Antakan daw minsusuwab. Antakan daw otuong po. Tungagi siyo, minihila saliwan. Mined ikayo nandit amu agaro. Om hilo na siya sinumambayang. Jadi min Yesus to kay matudi hatit tigi to pukul kepala 4 po mimpun to kono. Nga apurimanan kuno mati kapiad iti na po minsuswabom akurang nagyagangguan. Karikot na po pukulan nam araw na gangguan dati ti kadang-kadang na araw na mo nandig atarongaw so logong-logong manok nga sang giyak-giyak sang kukrakok nga awal itingaw awal po miyaw-ngiyaw no taso sang usig-usig haron no ngay mo nalipod iri no ngay iyati piad doon nga iya di tawayaan dati nga mantad ko kinasuabo akuri pagangguan ilo nakubasanan ni Yesus ka daw. Jadi milo di dati kamoyon dat iti na po sambayang nga sayra na pod manuh tokod it asambulo na kapiat kampayan kumakinarahingan. Milo tokod di mamili. Milo tokod di mamili dat sayra itimpu-timpu dati. Pelajaran di penutupan sabat di kanihap nuka. Iyati ni mamili di mana. Pengkukuralan datid ino po hit. Mana hindi nga asada po kakanan. Jadi ila sambayang ka daw. Iyati na mamili. Mangintong tokoom sayra at timpu datid it o singga miyampay na kinarahingan. Haro hit. Alumisat kapurimanan sumumbayang kasuabon. Haro nagida nga daw. Hari saira no po nga milo. Haro nagi pitang atuong. Haro nagi imin susuap. Okay? Jadi, dati numatid ay timpo amhingga hapilion dati. Kada to ko no po borosat. Ay, tiada masa. Tiada masa untuk berdoa. Ngayon na po matidi pagalolot. Ako na po mangampun, kinarahingan nga mangampun ka.
ngontak ko na po di pagalod iswang ila sambayang ki ay semasa to ka sumambayang kinarahingan nga ay say masadong manimbar dati. Sambayang dati simbaron. Kamu po nga ano pa sumambayang no di simbaron. At ako na po sumambayang no di simbaron na kinarahingan ki. Jadi pag ano to ka na timpo dati na po Thailand. Sayra o gumo na lang pandangan-pandangan na tulad na minsusuwab mati sumambayang ka kangam ka. Nga dati na bod ay lanid di. Ila sambayang ilo nga paribadi ka daw ki. Bersifat pribadi ka daw. Pribadi ka na po, misok-lisok ko po yung kuro, nga akito na kinarahingan. Jadi, puji Tuhan, man tadi kinampayan dati, dak suabon na bahay, no? At tumbayan takod, gumo na pohot. Pagampu ang gorogon, kuma dati, magantob dati, dot sumuko kuma kinarahingan, maya da sambayang. Na, nukad kausikahan production, Sandi tako na kumakinarahingan to isi ano matiit milam mga hak dati moidot kano takod sumuko kasari kumakinarahingan agat nalat sumambayang nga sumono to asibok ta paimpasi paginguyang asibok nga paingkuro pa nga magano tako na pakasiwatan timpo misa makinarahingan. Oke, jadi pahilam ta kanala pelajaran kasaban na bahay na kam, miyampay ta kapod maya dan isa panisiwo man tadi kausikahan production harasan dihon. Magisusuay katapurimana Taririma Gatau siluala Kadakatono Haroson lihon Haroson lihon Nogitang balut Yesus kasasarit korong mengorui Ay soko irat Sinanondaw kadakatono Yesus nason lihon Kano misisa to kad iswang sambayang. Kinarahingan iswang kerajaan sorga, suaban da bahay no insan pod on si kawihay to nakalimpupusi hay dit kasi saan iti maya dot panambarasan karay ta sambayang. Kung si kaw to hino kasarikod man ha kasisimbar dot nununo pa'y sambayang dahay. Pakita nuhat kaporluan ng kapasyan dahay. Iya nagikaylo manimbar dit pakianuan na karahian dahay. Aswabon di bay na insan pod makianoy hay dot kakuatan mantadia moy dot kaano kasari hay mangigit ako pasien dahay na sumambayang sumuko kumakinarahingan mantad ko nunuhit kabaling kahangan kasibukan na kapasien dahay. Sumambayang ko nagimantok ka insan ani makikinangaw maidat pati lambus kasariot ginawa diolo do orahian dot mangintang giboros-boros no nagid iswang kapagyampayan dahay may itip pagisisan dahay nga akan ka arubat nga pati lambus yahay dot ay magisampuro maya diti boros-boros no
Berkatay ni Giyolo iso ang tindalanon no posendo bayno. Nuno na pa'y awayan dahay nga amo ihay konsadu, amo ihay katangkid. Mantat di panunudan kumadiya. Agumupot adahay orotian maya iti sambayang na atumayan ni haid iya ni milaman na hakdot. Tutudok kumadahay om nagi pangahakan kumadahay. Ampunan natin sanan do sa dahay Tuhan. Tinasambayang dahay. Patahakam dahay kumadiya iso ngaran ni Tuhan Yesus. Amen.